megalayapost.news. Maki ki panpor banawan ki kontraktor. No, you have to be there. You better be there. Lepas license okay kan? Lepas license okay lu kimbiang dah. Tur naik isu untuk license. Kibabon kinutray barjala LPG bottling plant ka Indian Oil Corporation Limited kabudan haksinong pulun umyam. Mentaksi kilapet keran oilade naga jakatre. Kabare din bagi khot ka FK JGP not ka silunit kilalik menjurip kensan ya ka jing pentre ya ka kam. Kabare ru adin bagi liu jing tem bagi nong tre barjala ki bawon bantre hak te ka jaka kimdan satya ki kot kisla ki bapka. Hagan ke jing le jurip lay lam do general secretary uba Ricky Majau. Balasan ran lang dak jing don lang uba Banroy Walang assistant information secretary uba lamba kurba presiden ke FK JGP umyam circle lembat kuwi khon. Hagan ke jing le kanra seng ya kita kinong tre barjala ki bor penyat kita ke bottling plant jongka Indian Oil Corporation Limited lalap omtang kinong tre barjala ki bala petkrat yelade nakadaw ke jingbam don ki kot kisla kum ka labor license berkuwi marwat kate ka Indian Oil Corporation Limited ru kamsyam layo ya kan usi kabadai hadin baka jing INC jong kasnong pelun kalakut no kaseng hakan kesengi kal aipor tang apok sitio ban penbiang ki kot isla ken thup ya ka NOC bat ki labor license ha ka bakaseng ya menta kalapha ban pensenge ya ki jing tre balada ka Indian Oil Corporation Limited kamla ban penbiang kum bala bupor kaseng kan ya daklenti ka bakam teng We have to take each and every level will ensure that they have to take the pass. They do not issue pass without the proper documentation. Examination center, the 1 year. You must also we take all, we have to get all the questions. Most of the levels we have kept inside our premises. So we have not asked them to go outside. Otherwise they might have some issues outside. Let us do one thing. Let us not stop the work. Yes. Monday, if Monday is okay, or we shall ask Monday, for 1 or 2 days more. No, it's up to you. When you feel comfortable with it. Because we have to ask our contractors, because most of them are outside only. We have to talk to the contractors. Okay. Do one thing now. Let us do one thing. 1 week. You take 1 week. See, we will have a talk with the village chairman, and we'll tell the village chairman when the people will come. Okay. Good enough. So we'll go through the village chairman only, and they will intimate you. Tidak grow kalau company hadir boleh. Ini yang tu one is all. Ini one So only one side. Kamtar sengimo nakalian juga seng FPGP kilawan ni po kanika plan kiwan check namta ka labor license bagi ikut Islam jong kinong tray te bata trade license ru bun ki kontraktor ki badan ni atpum ka jing pet ka jing mi jong ki lalap ba ki try ki trade license jong ki like expired no te hakani ka sengi nakalian ka seng kala tentu ki bagi de ban renew no kenang ba kakam kajam kan ya becakmat te nakalian jongi kisnang ru ni kuburi kata namal ba ngilalap ek malajong baki kuat kisla bun gila pilot baki ni kinong tray ru ki labor license baki kuat kisla ki baki dei ban le katkum ka rule mo jong ka seat ka jela jongi bun naki klamdon te nakada nakalian jong kisnang ru ngila don bentalang ni sengi benepit lang nam takabha kamiat ka jingsong sok song sngan yung kisnong katao malabun ba ki jingja ki kies baper te kum tangi na kaliang kajong ka sinong ru ngi ai ka jing kasan mo yakni kam habay dep kani sangat tai mutagasngi ngi na kaliang ka FKJP Pinot Kasel harangkat bat ka umyam circle nilayawan ban kray ki tring license habay de hangni hapo IOC de hakajing wan jungi iwan ka ti ko jajai Heusi ngilap ba ginong tray ginong belasing gibadan hang ne kajing pen ilpa kajong kajing bambiang jong ki kot kisla de ba kila pet sendat
ipet jendat na zakat rekam mas ni kila pet jendat nilai ba nilai yo ban keren bat ki kontraktor ki badi ki manager hang ni ki ong ba ki man submit ya ke kot jungki nilai hadien ba ngila up da ki kenta ni kemlap te na kaliang keyboard badi pet jung IOC nilai yo keren bat ki nilai yo ban pet kita ikut islah nilai ikut islah kilong ki bambiang ki ba kamong valid su ka license ke jungki ka license ke jungki ke ayam Jabang ila icek kot islang ila ipet nileba pusing ya tungku penban ya kibreu jong ka IOC kiba one long stick aya kini ki nong bela kiba don hakani ke jaka kani ka pausai ba kimdon ki kot islang biang ni nak liang keseng ila pensange ya ka jing terekam juki super kat ba kim patla ban penbiang ikot islang kiba biang adong sedong nyimpat numsa nginumsa hiru ba kintre Namar bamata kung i ya kani ka influx issue kaba nakapor sa kapor ni jule ni jukan rai tring license ni jukan rai ki work permit jong ki ni kunturu ya kabor beripet jong city council ba kan le lor kani namar ba makahi kadai kata kano kunti ka badai ban pet ya kando ka siap ya kabri uno trap ban pendiang kita ikut isla jong kita migrants labor ki bawan na kiwe ki jela kumba mentangin kumbal supun kenmau kumbajia Asam kadon ketuk eviction drive jong sarkar Asam ke ba la belut baro ya kita ki migrants ki bamdai kinong soksnong jong ki bamla ban sisa bagi dei kinong soksnong jong ka India te kajingting kajing sir namar ba kami gelya kay senda bag Asam nyimtip yol ese kinarung kertap sakali ke jelabi jongi te inom ailat hiru ikata nilai sedang sudah ini di ijing sedang ibarat apa ke distrik jongi nang ni sakmat ngidang penkhan ban cek ya ki labor license ki trading license jong ki barjela ki pemdai behok ban yo tingi kenturu ya ki bor beripit jong snong jong ki snong bakilong atkar habide baka jingrum jimi jong ki bender te ni na kaliang keseng ibu kajing kenturu ya kini ki kontraktor ba kini ban penbiang mardori ikut selajung ki lem kumta kinumla ban sedang ya kini kam bakin tray biang Megalayapost.news